Pasen ti kasaryo iti asawa maalan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dabak mo. Oray dito'y balay pailaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kasta anak ko. Kasta kumamag, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat, sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka anatangsit amanugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan aman nagdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tad napapanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam ay Mai-release nga mintad ta jelon ko. Nukas ta, nagloan ka mat. Wan, nanang. Apay, nagloan kayo, mat. Katuan, amangan numay-may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka mo, gaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lunta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel ka. 25,000 laang kanya. Mano lang matidiferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y manganta mabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan, ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day tala ang aya. Inta nga rod mangan ija toro-toro. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija toro-toro. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat kukumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yon, nanang. Ay nagkakanat, at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mungay. Baklayam. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman da kita ginagatang mo ay inga? Plato mo manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka-order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangag lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Nalalaing mamutay nga aglon di asawam. Ay,
O nga ro tatang, kadagito ila ang ana amwak, apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan, ta nagpadaan dalaki di mo tin iti inam. O nga ro tatang, matanagan nga ro, sapay nagdatakil to utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mau, lun-alon, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. At dapay kwartam aya, Belen. At adapay apay da kayo, awanan. At dapay mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katwon sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katwon mala mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumbutan na gaya adwa. Basta da kwartada, sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamot, Belen. Kanayo ng matintirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang. At dahin take out me kanina na nga kanan nyo. Won. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabannog tag luto-luto. Yes. Kun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Ngamanyat itit ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, ngamawam mo kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibuson tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. Uwan nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't amagbaganda sawa. Ngamawan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Una yan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo. Uray jay pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ayun, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis.
Saka ito, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-ado mati ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan nata. Ay, sige nga Rod. Nanang. Yes! Adda man ang kwarta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y daytaw. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaking maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga ron. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito'y balay ko nama. Rimwar damanayin. Siguro, at damaning kwartada tatang. Laki dia. Takasla daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yatay may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay, may sa tikaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako ak itinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisaritaken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kanayunan mi kumapay ti utang mi kan ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasang kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat nakaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa. Kaya't ko.
Ti ada asawa na. Tapno ada katulunga ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu edi damo. Kasano ngay nanang? Kasano tinagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakawan mo't Di uray aw-awan. Uray kaskasano. Jak mo't maiturid aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan kan nga agparparangken kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. Rupa yung makinibilain. Ay, uwan nga road. Ay na, tay nagutangan ni Belen day ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na muton. Nene, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo matnanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imo na alon ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas sa tibag bagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di kagapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Inta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak. Jak kaya tagtali na agditi balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stresak mo. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpintiro ija enda ang kalmang. Sige tatang. Sumurtak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Weng, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Resultan nyo dahil ta problema yaw. Saan ka kami nga iramraman? Bye! Hello! Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung-batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen.
Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanam aya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Ayun nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Adan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon dahi ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalona moan. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumulaang apok. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mo't dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakken kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasta sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsay ka matin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uno saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat nang itidaduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay inay, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da dya, Janet. Kano nagadun ti binastad da dya babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na ang ti kaya na. Basta ang maklat tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na kiti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na dito balayaw. Pinagawid mo ka no mait. Wen ata masuruna, nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao. Anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay, sos, nariga at ti awan kadkadwana, kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka amamat pati kadagiti lalaki. Ay, ket, anya nga raw,
Nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, angkel. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta, na sinawa matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkel, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalaam di tarilom si ka, Gigi? Ginatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril-rilo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man ruaman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay di ti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo ta. Idi data ti ubeng, napadasan tayo tinagchinelas iti napintas, pati sapatos ka awan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna tirigat. Ha? Jak kayat na makita na nam ay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kaninanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksam na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawam mo problema iti dayta, saan may abaybayan ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat-pat siya nagita lalaki. Itikasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos tinakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni Auntie Lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon won. Di na pa'y kayat nga agsapatos ak. Kan agchinelasak iti napintas.
Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod mo iti dayjay nga antem apo. Agunget met nutob nga rek. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro, tabumaketen abalasang ni antem. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na nang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anya tamo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo kanayat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoildan man day tang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Dagmat. Exercise mo matlang day ta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga arman, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabainan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakit anak. Lablab anak. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabainan, sarda nga mon nga raarmanday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa'y. Ala, awam mo luganan nga agawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan nangun na titibuok ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkilaan na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda.
Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa ti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Ape nga'y sumgarak matan. Partakak pa'y timag na. Asino ka? Ibaton na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Danang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit kasanong arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Ape na pasamag ti kastoy kanyak. Apa yan manang? Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi ka mat manang. Hanggang saan? Jack, itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may kadito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi ka imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minan iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga ron ita ijibalay yo, nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatang, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idian niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom ket agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklunam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asika dyan ang gundaway kanyak ruman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klunin ruman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasul at tan no awan ebidensyam.
Apay ngay abas tagpabasol kalat tan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramideg tikas jay ngay. Ore kas kasano, dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok di ta Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin abasta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga min ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tsak matkit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga ruday to yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akasto tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalin ti makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimakan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agyaman agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawanak. Dinak kumawa paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan naklaki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Sa akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang ang bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Anya? Apay nga itakalang, Dino? Di magasak nga rod ijay istor ta binangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni Bakit Pileng. Tila ibagbagam may. Ni Nana Pileng ta day ijay istor. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, among pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na,
Yure man si katikalok magan, dito'y rabaw ti daga ka. Lab ka lata, bakay? Kun kunam lang dayta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang pada si ti sabaling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagi tay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto, si ka na tagluto. Awang mo lagganas ko mangan. Apay, agsublipay lajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha! Konsentidor ka mo nga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakes na. Nga oray dagiti asawa na kursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabaho bakay. Bareng malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isa ron umin tumanin nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha, rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwang. Ina, anya ko mo ijay. Kabantayan ka. Ay, Adda ka no ka di katulong ni nanay mang ijay. ay na. Pati katulong pag imuna. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko na ijay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag imuna. Ay na, sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limad nga ramid da. Ay ka idumanak kadakwada. At sa balya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnosan ka mala daw iti trabaho. Pati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Gawi Kamila. Saan ka nailak amit ipangal daw ditaw? Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsidaaklat na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidam dito ay. Ure ko man o karpintiro ka man. Ingka kaagay iti ka namon. Tailak aman nakiti sidaak. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan nanang. Addan to pa yaman mo. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos laang ti agimon, basta ammom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatum ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to tiwagas ko. Tap nagtali na ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakay? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto data, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka.
Papanamanan? Ayun niya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayamay. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Aldawain. Hindi ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati dyan yung dananang. Aldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin Ta dito'y balay ti pangrabyan niyo itong madamdama. Kaya na tatais ka. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. Pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ron, tata. Nagawawid ka pa ilang, ar-ar! Ikaw? Hindi ba kayo mait? Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po ko ni tatay ka. So, nag-siyak kami basit, ha? Kahit, at da babae, Ijay. Ay, agatap ka manay. At da babae, Ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay ka, babalasita. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Maturay di. Tanay rabiay. Dabay trabaho kayo itong bigat. May samot na yung dyan kay isko. Konsintidor alakla ka yan. Agsagana kanyak na dyan. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sumra ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan yung basit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na day ta. Ha? Kano kas jay amalpas dang agtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sandang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dyan po ka. Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawe, dala kay mo. Tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalaan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas ta nga ugali ti taon. Malalabayam. Tajak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Isuti para lutaw. Iti kanin dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata Isko dino. Ni, hapi ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan saan awan baby angko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutain. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagam mait. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumat. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tiropa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas. Kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon. Anya nga day nga style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho din no. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga ron, iti kanin tayo, no diag trabaho. Siyak tagtrabaho. Tas sikat ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga ita ka lang din no. Di magasak nga ron, iti istar ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan ti nakisar-sarita itagbambantay iti store. Di balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagamay. Ninanapileng taday di istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, dinamag mo, tadi mo ngamin nakita iti store. Ay na,
Unay ka na ya. Tila ibagbag ha. Sana pudno day tabakay. Amo ka! Maumumakan kanyak nga asawam! Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa bali a babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na. Di oray man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kun kunam lang dayta, ni tapnusan kang apaan. Nga mamok, marikriknak. Kaya't mo timang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak ngagbantay dito store mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kun nagkiting di paldana. Istur to ayan na sa beer house. Ha, Kun sana syudad ditoy. Iso asana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati luppo na. Ha! Konsentidor ka mo nga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakes na. Nga oray dagiti asawa na kursunada kan kuana. Ne, awang maagar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngam limod. Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayad. Ha, Nakagtrabahong bakay. Barang malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isa ron umin tumanan nga aramidan, di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Ina! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag na. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga dito balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga na mahilig kay tinapintas. Insulto day tang araramidam kanyak. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatangad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno maya dayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Eh, ko ba'y ti maturaw? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad da tao ba unam? Sikan na ti maban. Kaya nagbuy-buya ak pa'y ti bukseng. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya babang ka ha? Ay way, kwartam man tawan lugkaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak diti balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsaratan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Daytangarod ti problema nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan kan nga agtrabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabahom. Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy nga raw. Busy ka nga.
Busy ang buy-buyat tibay. Nagadok mabuya. Bukseng. Mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam ti manggit Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek si kuk aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramido diti balay. Piryaw. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, tayo so ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ela, si Kadayta? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga mo daw ka. Kan nagpatato ka iti kiday mo. Kan naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tato ka. Ala! Tila'y bagbagamot. Lapis la ang tinyugad ko dito'y kiday ko. Kan naglipstick aklaan. Pimo daw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Oho, imposible Jack mamati ila. Ha? Ay, oh my ka. Taing taag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo idi ditatangad mo. Awam matang. Kan apa nga agpay nga pimudaw ka. Imposible ang sabon lang dayta. Oho, jackpot yan. Sabon ken lotion, Juna. Kan kasi iti imbaga, sa anak amain initan ijay Manila. Sa anak arumrumwar ijay pwesto. Oho, nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpadyan, friend. Kan imubing ka pa'y. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng na esemak ngamin iti kakasta. Oho, nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot usar akrim iti ropa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawing magayam da ilagay mo dito lugar, te bakit? Wag, in libre nak iti merienda di kalman. Anya mo dyan libre na? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang yung kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da dyan. Baran nyo siguro ginatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka. Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito yung lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y no naggapgapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napakasta ka mo, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da Manila. No napigsa, apay nga rog na pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong arog kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, una yay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Kat nangis-ngisit mo da jay idingam siyak. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanaraming kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay na po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Ni, sapay pumanulbos ka ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pie. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malataangam ni Ela.
Kat no sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mo taon. Anya nga tati inaramid na ijerupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kita pay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjagay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tayo naglawa apikas itirupa na. Nagparito ki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jerupa na. Mabiit man lang, Juna. Apay akaslada kuram kinila. Di mo't gayom mo day chay. Da kayaw tag kuy-kuyog iday. Ideya, tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umon nga ubeng iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon, ibagbagak laeng ti agpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparabid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumaro nung ay parabid na. Anya? Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito lawak nga artapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na white tining lotion. Kaya iso tipulpulagi na jeropa na. Ay, bagbagaan man di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya ti agpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analada gayim na. Nalaad ayamo ni Ella kat sigod mat anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti kaya pintas na. Ngami tatapin mo daw kaya rimwara di pintas ti rupa na. Banag asan akayat ni Juna. Tadi na kayat ti maatiwan. Way. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw. Kinada mo palpalangwad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggwad day chay. Nga oray awan mo ti maipalpalanggwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan, John, Sa bali manan nga style da kulot mo, Nagdadakkel ti kulot na idi, ngem ita, nagbabasit man. Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumit, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko namat, tanabang banglo. Kat bagay ko laka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita dyan many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko, Kan, agpaarami da ka na ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adon ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan?
Papanamon ngay! Shh! Oy! Durubab mo day ta Mariyaw. Ay, makapasurun dagiti ipupos ni ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika maggayam ti asawa ni ila. Aggayam kayo gayam iti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini ila. Ay, awan pa Jonah. Nabiit kami pa imot ngamin ngagdendin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ah? Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day taa, tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardel, hanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak di bikiri da ila. Nabangles mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Kat, imbagam kumaan. Saanon? Taba ka ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hayawan da kita nga agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga raw? Taba ka ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diyak pa'y sulang ti bagam ha. Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day ta tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Mangagkumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan da bakay. Ngarud kundi pus iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabain na nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Ang ay namadlaw nga agsubsubang da. Ay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Saka aglibi tinagayab. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da. Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Ngarabiyang ka man na simang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis maun. Sapay madlaw anak ngina. Apay pangalalam ti gatang mo ay kadagita. Pati tabag mau, nay. Barbaro manay. Ala. Kung diminisker kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalalam iti pagpapapintas mau. Ada nang sponsor kadagita. Tasi na. Gayem ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini. Makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayaw na pa nagpabarom iti gamit mau. Inlibre nga ro ti bisprin ko di abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment.
Inakman man kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na, dandan ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay Sige, manlugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunakman no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo konti ugalim dyan Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Kaya agpapada ti ibagbagada. Talaga ama nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpayso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mga ibabaing kamay. Apay aya, di mo may ikat tikas na ugalay. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalayo. Ruday. Apo, tao po. Junan, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito yung pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapo iti tsura yung adwa dito yung ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Talaga ka di adikan malapdan, danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at renta. Ngamapay ay ang aganat ka mga asawa, anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kaya't kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak nanang. Apay, diyo kaya't ti madanda po ka. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin amanugang yo. Nga ta. Amangan no agin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Tasanda kayo apanawan dito'y balay. Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay. Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Taka simot Emma.
Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaudan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak lang kang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta taga pa. Wen Emma, kitagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanan na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dita. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw nga agtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan ah. Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Aginana kayo kitday. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw met asaan an nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagat day nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak day tuwing aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man dagay tawa nanang. Tanay nakataptapok mutan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang ti balay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Ta nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda. Makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, ta agpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang tararamida mi di balay nakatungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanulang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan keng ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho.
tumulong kay ti trabaho, ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang, ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no laduma. Kaya nang ngamin di abalayan nyo, tatang. Man tikas di katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamam magtagwalwalis dito'y parangan yawn. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat. Boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan jay manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga ijay manugang niyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, mema. Siyak ti mga arame di ti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga rod ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tidan na iti sweldo na. Nanang. Agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo ti bagbagan ni Nanang, Danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni Nanang. Hindi mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak.
Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balay plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Alala. Sana bali. Ano sumaron nung agsuldo akmanan. Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, nuited mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kadya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorong bangla ati asawak, ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisaga na iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo nga balayan nyo. Iso magayam nga ipili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day ta nga asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman gapoy ti day ta babae. Nasaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbyagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rod Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng mutlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataadan istor ko apagtagila ko. Saka kunti aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nini, kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang.
Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapi nanawan dak nga ruden. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Ala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanyak. Ha, Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 no isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong ko man ni Primo kala kayo. Saan? Tana inayon mo't apakanan nyo. Isun samatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta nanang. ay saan mo't Lading itag, ngam awan maitid ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitid ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. No kastamot lang. Agsinatan? Ha, Aw gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan.